Nubwo izuba rikunze kwibasira aka gace ikica imyaka mu mirima, ari nako byagenze mu ihinga riherutse. Bamwe mu bahinga mu gishanga cya Rwinkwavu kiri mu karere ka Kayonza bavuga ko batigeze bagisonzana kuko ryicaga imyaka y'umusozi yagihinzwemo ikabagoboka. Gusa ngo nyuma yaho mu mwaka 2014 baburijwe guhinga muri iki gishanga, babwirwa ko kigiye gutunganywa bakagingamo umuceri witezweho umusaruro utubutse kurusha ibigori na soya bahingagamo, ngo byabateye inzara ikabije ku buryo hari n'abasuhuka. Bampagaritse guhinga, ingaruka nagize ni inzara. Uko baratubwiye ngo bagiye kugitunganya ngo tugihinga umuceri nawe ntibawuhinze. Tutahinga n'ibigori imyaka 2 yarishize hari wa gatatu, inzara irakwica. Niyo mpamvu rero reba ubukene bwagombye kuzahaza abantu. Twaracambuwe, tumaze gucambuwe inzara iratera, abantu baratoroka baragenda baja mu Bugande. Hari benshi ba Tereza baragiye. Bwacye mu gitondo gasanga inzara kinze, ntabigeze agurisha. Wahakuruka kumva ngo umwe ngari mu Mutara, kumva abandi ngo bambutse Uganda. Na n'ubu baracyagenda. Baragenda rwose. Baragira usibye ko benshi mubona kugenda bari hano za Mutara. Ushobora kumpa amazina y'abake waba wibuka bagiye vuba? Hano hari nk'umugabo duturanye Karasira yaragiye n'umugore n'abana. Hari n'undi mugabo nawe wari wimutse hariya aje agura isambu amahitari 2. Uwo mugabo nawe ejo yaragiye n'umugore n'abana. Ugeze mu gishanga cya Rwinkwavu usanga gitunganije, ariko abaturage bavuga ko bataragihingamo kubera ko nta mazi yo kuhira umuceri. Nyamara ngo bakagombye kuba bamaze umwaka bawuhingamo nk'uko babisezeranijwe. Cyakora ubu bemerewe kukirima amasinde bitegura kuba bahingamo ibigori na soya mu gihe hagitegerejwe amazi ahagije ngo gihingwemo umuceri. Ariko bafite impungenge, bibaza niba guhinga imyaka bizakunda ikanera kubera uburyo igishanga cyumagatanye. Umushinga RCCP ukorera muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi unatunganya igishanga cya Rwinkwavu ntuhakana ko kukibyaza umusaruro byakererewe. Bibaye byiza twagagombye kuba twaratangiye guhinga umuceri, ariko ntabwo twawutangira tutarabika amazi, kuko tutarabika amazi ahagije twagera hagati tugahura n'ikibazo. Kandi umuceri ni igihingwa gikoreshejwe amazi yuhirwa. Iyo tumaze kubaka urugomero ni ukurindira nyine imvura ikagwa, amazi akajya mu rugomero rukuzura, tugatangira guhinga umuceri. Teganya yuko mu kwezi imvura y'itumba izadusigira amazi ahagije ku buryo twahita dutangira guhinga umuceri. Nyine niyo tutatangira guhinga umuceri igishanga cyose, ariko akaba igice dutangiranye no guhinga umuceri. Ariko hagati aho niba mu yahemeze tuzatangira muri season izatangira mu kwezi kwa 7. Ibihingwa tugiye guhinga bya soya n'ibigori ni ibihingwa duhinga dukoresheje amazi y'imvura. Nkuko nyine n'ababibonye cyangwa ntabwo hari ikibazo cy'imvura, hari ikibazo cy'izuba ryinshi, ariko turizera yuko mu bihe bya vuba imvura izabatangiye kugwa, abantu bagatangira gutera. Igishanga cya Rwinkwavu kiri ku buso busaga hegitari 1,100. Umurenge wa Rwinkwavu gihuriyeho n'umurenge wa Mwiri na Murama. Usibye guhagarikwa kugihingamo, hari abaturage bavuga ko inzara muri aka gace banayiterwa no kuba batakiragira amatungo ku musozi w'igisunzu cya Nkondo watemweho ibyatsi n'ibiti, bikabaviramo kugurisha amatungo kubera kubura ubwatsi. Kandi ngo n'umushinga wari uteganijwe gutera ibiti bikorwa mu mazutu kuri uyu musozi warapfubye.